Hello, papagayam! Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Darama. Tisurat ngayon tayo ba sa itakat manipod, kanipagayam tayo? Naglingad itinagan nga Arian. Ngamsakbay na, kablawan tayo mampay da Irene Grace Morales, ni Ferdinand Leo, Kastamatan, kan ni Bing Soriano, kan ni Robert Corpus. Kastoy man, tisurat ni Pagayam Arian. Dear Manang Biyanang, adda idibak nang anakarelasyon ko. Makuna ka siya kunti kagasatan a babae iti lugar me. Da nakatumpo nga kitibak ng anubyo. Nga oray addan edad na. Magatang ko ami nakayat ko, ken makapanak iti kayat ko apapanan. Gapoy ti dayta, limas tuga, ket kunamlan asino akmeten nakabaknangan no agsasauak. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Nay, papanamanan Arian, inaldaw ka arumwar dito'y balay. Inak man nagpariband nanang, agkulkulot mangaminan ti buko, kayat ko ti unat abuok. Parlor latan ti papapanam Arian. No sana parlor, department store. Kanayon ti panagpapintas ken panag-shopping mo. When atap no kanayon na napintasak nanang. Ket dinak to isukat tinubyo. Tapno mainila ba kanayon kanya. Ha? Kakaisunabak ng dinubyo. Wine, ngam adaw ti mangibagbaga ak kwarta lakano ti kinayat mo itinubyaw. Taadayaw alaklakay ngam sika. Sapay nay, agtutu daw. Asino ti mangibagbagay ti kastaya? Basta kasta ti magmanggag ko. Aduda amang ibagbaga. Uray lakay ni Maxia, tagwapo mo. Ay, apal dalaan kanyak dayta. Siyak ngamin ka ti kapintasan dito'y lugar tayo. Iso siyak tinaram ni Maxi. Iso nga apal dalaan kanyak dayta nanang. Basta siyak naragsakak, tabak nang ti pakiasawa akto. Sa bali manan ta kolor ti buok mo, Narian. Bagay ko malang, Elsa. No siya klamay sa. Mas kay kayat ko dyan natural a kolor ti buok mo. Saan ko a type data a kolor? Makasisirap iti mata. Agsisinno ka ti kolor ti buok mo. Blue idikwan, green manan. Sa ita, violet manan. Probinsyana ka lang agpaiso, Elsa. Barbaryotik ka ngamin so di mo ti uso. Ha? Ay na, kastutiin ita, Elsa. Awan ka tam moma. Alo, di ka agungat Arian. Ibagbalaklaan mo ti agpaiso. Ay, di ka sumanaw no, di mo ti uso. Ignorante ka ngamin, so di mo dagiti uso ita. Nay, di ka kumangot agsao iti kasta Arian. Apay ngay ngawyawan nak. Kat agpadatamutla at taga-awaway. Naka-boyfriend ka lat adda mabalin na, kunamutlan asino kan nga agsao, friend. Aggayom tapay mo't nga rod. Wen, taga-awawayak, ngamamok ti sumuro ti uso, Elsa. Sana kaskan ka. Ay, tantanangam ti panagsasaw, Mariana. Sa nagaputa bak ng genobium, kat lumastog kamutan. Maditi kas tagayam? Kunamutlan asino kang agsasao mo, Elsa. Kasla dama pagkarkarit mo, mat. Di ta ka malangan. Wadda ka sa pulam, ibagam lang, taikan ka iti kwarta, Marian. Agyaman nak, Maxi, my love. Ay na, nakasingsingpot ka unay kanyak. Gaputalab na lab ka, Ariana. Amin na kidsawem, ipakay ko. Di ka kaya tapayan, my love. Basta di nakisuksukat iti sa bali, ha? Saan to, Apolos, Maxi? Sika lang ti lalaki dito'y biyag ko. Sika ti pakiasawaak to. Oh, nakaragragsak Arian. I love you. I love you too, Maxi. Elsa, gumatangak man iti mantika, balasang ko. Mabit lang, nana, Oh, ato'y nana. Agyaman nak. Ato'y tibayad ko. Ay, nana. Adaman damagag kada kayo. Makimari tesak man laeng Apay, nagamamuan da Arian kanjay lakay anobyo na. Edi ka no mo social media, balasang ko. Ano kasta?
kadagitoy laan nagkita da iti personal? Wain balasan ko. Inaklon na mo adagaws. Di na pala nagamaamu na imbag nga inaklon na mo tayo. Sana bali, ana. Basta nasingpot yung lalaki. Diya ka mo, Nasingpot siguro, Ay, binagbaga at matjay gayom mo. Baga, kasaan nga agdardarasudos. Ang agpakalaing may. Bari-bar ti sumbat na no datuma. Allah, naglaw kumot nga ruday takan ni Arian nana. Kaslalim mastog kan timang sit, manipod adan nobyo na. Hay, ngalala. Pasensya amlatan di gayom mo, Elsa. Siya ko, unti akid daw iti dispensa para iti anak ko, balasang ko. Ada akmanen, Arian, my love. I miss you, Maxi, my love. Ala, sumrakan. Agyaman ak. Awatin na gito'y pasarabukin ka, my love. Agyamanak, my love. Anyaman ang dagiti pasarabong kanyak ngay. Lukata ba? Tapno maamuam. Madamdaman ton. Aginiliw tapay, Maxi. Ngamin, kailiw kauna yan. Ay, naimbag man ta nakapasyar ka manen, Sir Maxey. Ay, ulat. Kaya't kayo abisitaan, nanang. Aywan gayam. Agto'y ti kwartayo. Ay, apay nga ikan nakiti kwarta. Kababain, sir. Ay, nanang, awan ti rumba nga pagbainan niyo. Sa asawa kung iti mabiit anak niyo. Di dakman awagan iti, sir. Maxi, kung ayaw ka dilatang kanya, nanang. Ay. Alan, awatin yung ti kwartayo. Basit lang ba nagdayta kanya? Sa balin tumanin titid ko akwarta kata kayo. Inton asawa ikon ni Arian. Anya? Ay, saan, Maxey? Sa anak nga kid daw iti kwarta, akasukat ti panangasawam iti anak ko. Gumatangak man iti karne, Elsa. Anya karne, Arian? Uran niya ditan, basta karne. 3 kilo, tas sidaan dagiti aso mi ti daduma. Ha? Ipasidam ti karne kadagiti aso, Arian? Wana, kan 2 sardinas man, tanayang paglapang isaw-sawan day ti karne si danda. Ha? Ayun na yun. Nagsosyal mo't dagita nga aso. Kagagangay na ata sosyal mga minan ti amo dahil sa... Ha? Ala na, itad mong tigat katangak tagawid akon. Ay, sige. Ang karnit manok ti adda. Nalawanan, 3 kilo. Ado ti bayad ko, Inayon mo tayo 2 sardinas. Wana riyan, mabitlaan. Ibatik dito hindi sa ngaribo, yag mong tigat katangak tamapanakon. Ala, awan samot pagbariyak dito sa ngaribo, Arian. In purchase ko nga ti collection ko, idi kalman. Kat sikapay lamot ti buena mano kita. Ay na, nagkuna nga minaya abariyaam dayta. Saanan? Keep the change. Ha? Sigurado ka? Ala, nagdakulan ngay? Ay na, manumot lang dayta kanya ngay, basit lang maikisay ti kwartak. Ha? Ala, yung muntigat katangag tagawid akon. Napurutan, diyak kaya ti mainitan. Sumurot akon ka ni Maxi nga agpasyudad nanang. Ipasyar na kano ijibalayda. Anya? Kahit maturog kay Jay. Kawan Nay, Arian anak ko, kita Di kay pa'y nagkasar ka ni Maxey. Mga no makalipat kayo, anak ko. Ay na, agkasar kamin tumot lang. Di kay kadimadanagan. Tadi naktulokwan ni Maxi nanang. Lakayan tinubyo. Lukwan nakpailaan. Di naktulokwan day chay. Aguray ka. Apay nga yan nagdakkel tabag mo. Bado maamin tilinaon day ta. Nanang. Ay, nukas ta. Agbayag kay Jay. Agyan kan sa mo ijay yung nanakaw. Saan? Agbakasyon naklaan? Ang makitan to makidin no kasano?
Anyari yan? Mapanta ka din? Wala, my love. Ang agdududo pa lang, mat. Sana bali, tadamo ilugan ta. Nanang, yawit ko pa ilang tanak yu Tapno, makapasyar ba di jay balay? Kinuun gayam. At iti kwarta nga inkarik ka kayo, nanang. 20,000 pesos amin dayto. Saan? Jakawatan dayta, Maksay. No, awatak dayta. Kaslamatan gat-gatangam ti anak ko, iti kastangar aramida. Ay na, awatan nyo din nanang. Agin titi kayo pa lang, mat. 20,000 daytan na. Di upay kaya. Ay, saan? Basta jakayat nga awatay. Ala, Maxi, yigmon ta siyak ton timangtid kininanang ko. Mabain la amang awat dayta. Agin didi ka dilang ni nanang. Ang amin tunawan ka, kaya't namatlaang. Ato yung tigat-gatangam adanom, Arian. Ay, agyaman na, Kelsa. Ay, sapay agtudtudo pa'y lang. Ay, at titibayad ko, kukuha mong tisukli. Ay, katala, thank you, Arian. Papanan nyo nga, darling kat ni, nagpigsa ti Tuto. Ipasyar na ka ni Labs ko Balayda, Elsa. Anya? Ay, kano ka ngay nga agawin? Magitan to, Basta agbakasyon pa'y langin Balayda. O sige, mapanakon kat ni, ang mga naipigsa naman ng titudo. Ururayan na kung tinobyo kay Lugan mi. O sige, bye, Elsa! Kamu na riyan. Sumrekan dito balay mi. Ngagbalin mo ten a balay mo. Wow! Nagdakkel gayam ti balay yo, Maxi. Nagdakkel a 2 grados. Ala, sumrekan. Ta, agpaisagana kiti merienda. Tag merienda ta riyan. Alona! Sa dinutan mo? Apa yaya? Mangisagana kay ti merienda. Tapag merienda ni Arian. Maxi, babaunan nyo dahi dya, bakit? Nagsupla damat din. Ala, di mo'y kaskaso dahi dya, bakit? Umay kagitin, agpalas na pa'y ngumura sa tanto agmerienda. Napaani ba na nababahay tim sangkot mo? Talagang awan babain mo, Maxi. Api akas jiti ibagbaga dahi dya, bakit? Napud no ababaunan dahi dya dito Api akas jiti ibagbaga na ka ni Maxi. Kunamatlan asin amang sersermon itinobyo. Makaungutan ni Maxi. Asit gak man laydan. Asino nga minday dya abakat? Api akas lasig siguro ang mga papakan ka, Maxi. Di tan pagsaritaan dahi dya abakat ko nakmet. Di mo lumpak ibiyangan dahi dya. Tigit di may papan kadatati panunutan ta. Maxi. Umay ka man kit sa kayat kang arakupan may lab. Kaano nga ron nga agkasarta? Planuan ta pa yan na imbag ti may papan iti dayta. Tadakkel ti magastos iti dayta. Isuad di mo pa ila panunutan ti may papan iti kasar. Okay? Okay, Maxi. Ay, sika, babay! Tumulong ka mamatiti trabaho dito'y balay. Di kag senyorita, agtrabaho ka. Ni, apay, asino ka mang manmandar kanyak nana? Kaya't mo tayo pulong kay ti asawa? Agraraman! Awan karbo nga mamang ibagay ti kasta. Takabit na ka lang ti asawak! Ha? Anya nga asawa nga ibagbagamat? Kadwan mat? Siya ti original nga asawa ni Maxay. Iso di kag baling agraraman ha? Ta siyak ting kasar ni Maxay. Iso ano siyak ti sika. Nasaysaya at la pumanaw kan. Ngamen, ada asawa tinakirilasyunam. Ani? Apya di mo yung bagatagpay sukan niyak, Maxi. Pakawanan na kumano naglibakakin ka. Diya kong pagan ano na Alona. Si Kate Ayatek. Nabayagan asininak. Apay nga ron nga gabkabalay kayo pala. No talaga sininaamon. Iso ti mangikam-kamat iti bagi na kanyak. Kas makita ba't?
Agduma, ti silid mi. Papanawam nga rodan adi ti balay mo. Ay, dak mabaling nga ramidan da ita. To sigurado, adata, ti papanawan na no bilang na. Hangam, dakdakkel ti karbang iti dayto a balay, ta lalaki ka. Iso ti aking balay, iti daytoy aryan. Sigo din abak nang nalo na iti balasang pala. Katsakbay ang nagasawa kami. Naipatakder nan daytoy a balay. Anya? Iso nga alusan tantag na dito'y arya. Talo awan ni Aluna. Awan pag naidan ken kwartata. Anya jay kunam. Ulitin man, ariyan. Ni Maxi, adagaya masawa na, nanang. Anya! Ay, kunakon kay. Eh, damo pa ilaapan nakakita ken kwa na pagdwa-dwaanan tilangana. Sinaag maruday. Nanang, Di kan makisinara kiti dayjay amaksay, ariyan. San kumanatang kenti ulaw? anyalangan nga iti ibaga dagiti tattao no sinaakon. Nakarkaraw ama chismis ka no di mo sinaan da dya tao. Iso sinaamon, itatana sa papay. Wananang, total saan matgaya mabaknang? Diyay matgaya masawa na ti baknang. Mayroon ranod lang. Di nakbasta masinaan na riyan. Adon tinagas-gastos ko ken ka. Sa ita, sinalak akaslawan ang nyawan na. Kasano, inulbudan nak. Di mo imbaga nga dagaya masawam. Basta man dya kon, sardangan na kon. Pinapanaw na kon ni Alona ijabalay na. Iso adatan tiagdan na. Ag naigta ijabalay yo. Ay, saanan? Tasan ka na paganano? Anya? Ha! Nukas tangarod. Bayadam amin. Aginas gastos ko ken karyan. Oh, agto tilistaan. Na? Anya tinlis-listam di tangay? Listaan dagiti ginas gastos ko ken ka. Oh. Tinutal ko maten. Kita ang titutal na. Nagdakalan? Talaga dakal. Bayadam data. Taday talangan tinamnamaag apang rugyak. Tas sininaan na kon ti asawak. Anya? Nagpakpaka si akin ni Maxi nga iniinuta kabayadan ti kwarta nga iniintad na kanya. Kat iman nugot mat. Kat kaasi na, nabayadak metlaeng, apaman ang nagtrabaho ak iti may sa grocerya, kas may sa sales lady. Kaya't ko nalipatan tinapalabas, nga may palagip matlat ta kanyak. Kat ita, adamatan bukod ko a pamilya, kat liman dagiti anak me iti asawak. Alakastan, to'y pagayam mo, ariyan. Nalakat, paset, tinapalabas ako na da pagayam ariyan. Tinapatag, nagbabawyam dagiti nagbiddutam. Katita, naragsak kayo na sa nga pamilya. Pagyamanak ting ka pa nagsurat. Bueno, papagayam ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam ariyan. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring Eli Palacio. In your nose parity script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Hello, papagayam! Kumusta kayo manan? Sapay ko mata nakaradgad kayo akanayon. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tisurat ngayon tayo basa ka ni drama ita, kat manipod ka ni pagayam tayo akarya, saan naputpudno anagan. Ngamsakbay na, hello mampay ka ni Emelda Enero, ni Armeda Angaon, ni Marjorie Iban, kan ni Maricel Galarin. Kastiman tisurat ni pagayam karya, Dear Manang Biyanang, bakutak abalasang, nabayagan na kursunadak ni bayaw ko, baro pa'y laide ngam crush kon. Isunalaan tanikabagis ko ti inasawa na. Aging gabi makat kami, sana nagbaliw tiriknak. Aging ga na panunot ko ti nagbakasyon iti balay da kabagis ko, kan ni bayaw ko.
Rugyak ti Agsalaysay. Umaya man, kabagis siya nang. Nay, kabagis karya, si kamot gayam. Umayak ag bakasyon, kabagis. Ay katun ala, sumrag ka. Agyaman na, kabagis, ay na. Umayak man, ag-relax dito yung balayaw. Masurunak iji lugar tayaw. Adaw ti kalabang ko ijay. Apay manin aya. Masurunak kadagi tinaapal at tao. Padaksindak pa yan. Gapo iti apal da kanya. Nagalas ti aramid dagi at tao. Di lang amin agmarmarites ti amudang aramidan. Imbis ajay la kumabiyag da ti pakibiyangan da. Sa amoy tatila pakibiyangan da. Anya, asino da aya? Hay, basta amin da. Awang pa'y limpyaw itan, iti lugar tayaw. Pasig da aminan aman nakibiyang. Iso adito yak man pa'y labalayo kabagays. Ay katuwan awan problema iti da ita kabagays. Mapanakaon, siya dang bakit. Inakagpasadan. Okay, tutoy. Aganad ka. Tay kiss ko ngay. Wala. Ay, makauray ka kaday. Adamon at talaga goodbye kiss mo kanya kahit masapa ka nga agawid Wayne. Ay, anyat kayat mo pasalubaw. Sumay, baseball, siopaw, window kikyam. Kumpurmikan kan lakay. Kayat ko amin. Basta masapa ka nga agawid. Kasapa agluto iti pangrabyan tayo. Sige nga raw. Mapanakaon. Bye-bye. Napanan ni bayaw kabagays. Wen, napan man nagpasadan Nalailo mo ni bayaw king kanya. Manang siya na. At dapay pakiskis na no pumanaw. Ayun kabagays. Uray no sumangput dayjay. Agkanaklat ta. Nagkasat kamiten kabagays. Nakatumpong ka itinasingpet kan nalailo nga asawa. Day tamat ti pagyamyamana. Kasana nagbalbaliw ni tutoy kanya kabagays. So nalaan ta awan anak yaw kabagays. Sayang, di na maiwaras ti kinataer na. Ay, wan nga rod ayos lata. Naragsak kami latamay nga oray saan kami anaparaburan iti anak. Sa bagay magkidi Ngayon, kasanaw no ada mapututan na sa balay manang. Agungot ka kaday. Ayun tapaak ang mga nusinaak pa yan karya. Manang, aday bagak maipapan kinibayaw tutoy. Ngam di mo ibagbaga asyak tinang ibagaking ka Anya dayta, kun naggapuam aya. Naggapuak iji plaza, napanak iji paradaan. Kaada nakitak manang. Nakitam nga? Ni bayaw tutoy. Ada kadwa na babae nga agmirmirinda iji jeep na. Anyat meriendada. Baseball kang kikiam. Anya? Pasahiros na siguro Imposible. Apay nga ron nga may sa abaso di inumanda palameg. Agkabaso da? Anya? Ay na, paliiwom di asawa manang. Ang mga no agin lalailo laking ka. Tapno saan amadlaw ti madingar aramiden na. Ngamnay, ulital, di mo ibagbaga asyak tinangipulong king ka Nga uray anya ti magpaspasama. Sigay kabagays, di ka madanagan. Sigay, tapalot po tagtuman ti asawa. Anya chicks ngay bagbagambet. Adaya chicks ka. Awan. Asino nga raw di kadwam amang mangan iti fishball kan kikiam ije paradaan. Fishball kan kikiam? Ay ni si Bastiana dayjay. Naggindan kami lagi matang iti merienda may. Ket kaputa agarbes. Imunag kami ijay-jay. Kinsan mitlada kami ti adda ijay-jay. Ado kami. Naira nalaan nagabay kami. Wala, ngam apay amay may sa abasaw, ti pagin inuman nyo iti palamay. Anya amay may sa... Ay, day tanti palso adamag. Isulang ti iminom iti palamig. Jak imin inom. Jayag paisaw ti bagam.
Paiso makibagbagak. Sino ay tinagipulungkan kay tinayta? Basta, jak kayat nga ibagato toy. Palso dayta nga ipulong daken ka. Kasjay ti rumbeng manang siya na. Si taeng di asawam. Kung uray ka sa no ti panang pilit na king ka. No asino ti agipulpulong. Di mo ibagbaga. Tapno agidano naktumanon king ka Ay, maditirik nak itinaamwak karya. Ha? Saan nga arami daya si Bastiana? Tano agkam-kam malay balik tadak jay ulo na. Nakaro ka magaya mga agimon manang. Ay, wala. Ha? Numaaktuak nga babae, ang piyang-piyang tilangit kandaga. Ang gulo Maiturid mo nga ta nga sinaan ni Bayaw, no bilang laeng manang. Ay, katun na. Papanawag dito'y balay. Aw, talaga? Wan, isuasaan nga agar arami daya tutoy. Tadyak kayak ti malukluk Agkapi ka, Bayaw? Daya na pudot adanaw, ipag. Kaada nagluto Tamok akas tuy nga oras ti panagkapkapim iti malam. Ay, sige tambang timpla akban garaw. Saan ang sakon Bayaw? Anya timplam aya. Sweet, very sweet, wino medyo sweet laang Bayaw. Ay, not so sweet. Okay, napait, wino medyo napait. Ay, medyo napait. Bayaw, pakikugkod mo man to'y kanawan alegs ko. Saan pa'y ngamin anang magaantoy kiotiks kukot? Diyak pa'y mabalin nga ikudkod to'y imak ta madadaal ti manicure ko. Ay na nagkatul, alan Bayaw, pakikudkod, play. Sa dino dito'y abanda. Dito'y Bayaw, dito'y. Mabit lang araw taala at isagaysay. Taiso ti pangkunkun ka. Daytoy. Dayta nakunkudan ay. Gatanga mo to'y do abalkot adaing ko tatatutoy. Uno gulpyum to'y liman. Ay saan? Adoonay. Husto dayta dua, Olivia. Sige nga rod tata. Ato'y tibayad ka. Keep the change. Ay na, thank you tata. Umay kay tumanin lakwan No problem. Basta sika, Olivia. Hay, sika babae. Ada pa naggustong kinibayaw ko atutuan niya. Ala, anya ka din day tang ibagbagam nana. Agindi ka pailaan. Nakadkadlaw mo ag-crush ka kinibayaw ka. Abay, awan asawam. No awan asawam, saan anibayaw ko ti pagdiskitaram. Agbain ka kumamad Adda di kapsat kong asawa na. Nagado di dati pagparumam. Di pa'y bayaw kumay. Ay, sige, labsan ka pa'y nana. Jak mo dagit ang ibagbagam. Ay, sus manang. Ati paam di asawam, itikas di nga aramidin na. Agasaw, makiginggin nantil iti day nga Olivia. Aglablaba ka ngamin itay, so adi mo nakita. Nakadkadlaw nga kursunada ni Olivia ya asawam. Kumanatawa ang makisarsarita kin ni Bayaw. Kin ni Bayaw may, kaya na, ay, masurunak ang makakikita. Anya? Kin agasam dayta. Saanan nga inala ni Bayaw ti suklina kin ni Olivia. Anya nga iti kayat asawon dayta. Nagdaktol sapay ti suklina. Impadawat na laang iti dayjay nga Olivia. Anya pa iti naramid da. Nagginggin nantil da nga raw. Ngamnay. No si taem ni Bayaw, di mo ibagbaga asyak tinangipulong king ka nga uray anyat mapaspasamak, Wan kabagays. Liklikam man ti makiginantil ka dagiti babae tutoy. Kagurgurak ti kasta. Kano sa anak mit makigingkin nantel. Tiko nam, jak nakita ti estalyo ang nagsarita kin ni Olivia itay. Mayak ti kinatawaya. Pati katawa, dakisay. Kanya kumano ang kinatawa ka, may. Kaya normal mo ilang katawa, may.
Saan kami mo't nagginante? Ay, basta liklikam ti makisarita iti dayjay nga Olivia. Tanakad-kadlaw nga da pa nagkurso na danakan ka. Ay, pagan ano na kumami dayjay nga kaya ko. Di katawanan na ati kurso na dahil na. Sana siya? Basta ramidom ti bagbaga. Liklikam ni Olivia. Period. Naimbang nga oras yaw, nana. Adda da tatatutoy, kina na siya nang? Awanda, apay aya. Ay, adda ko maibagamay. Ayat ibagayaw, tasyakto ti mang ibaga. Alaan mi kumaidaan ninong, kaninang minto nagkasar kami. Sige, tay bagak taw. Ay, iso na laan, tanalipata mo, tantay full nini na siya nang. Ay kwa, karidati usto anagan ni manang ko. Ay, kastaya? Wen, karidad. Sige, tay surat ko ti si bubukil anagan ni kabagis ko. Kastamad tin ni bayaw ko. Ngam tay apelyido ni kabagis ko, idi balasan ti kabil ko tay supay lat usaran na. Ha? Saan ka nagkasar ka ni Tata Tutoy, aya? Saan? Ay, jak mo gayam. Basta di namot usaran ti apelyido nila kay na. Sige nga rin na. Tapno maisurat mi ni ti invitation card. Sa kami tog sublimanan. Tapno maibagami kadakwada iti personal. Sige, tay surat ka. Uray di kay to ag sublain. Tay bagak to kadakwadan, baraw. Ay, alaman nga raw. Tamang ano, makumikom kami to, iti masungad nga laldaw. Mala, agyamang kami na. Bayaw, agninong kakano intun kasarda duminay. Ay, saklaan. Duwata, bayaw. Anya? Data ti pinagpartner da. Manang, bumulod man iti badong. Takurang matay bado abinalon kong. Nukasta, saan ka pa'y nga agaway, karya? Saan pa'y manang? Dituyak pa'y laan. Tapno matulungan ka kadagiti trabahong dito'y balayaw. Ay na, awan pang swildukin ka kabagays. Ay na, saan a problema dayta? Jak maagdaw-dawat iti swildukin ka. Basta kaya't kulat tumulong. Tinapatag, manganak iti 3 times a day. Mayatin dayta. Alakit, si kati makaamaw kabagays. Sigay, ipadawat kong dagiti daduma akawaskaw. Jak matlaos usaranan dagijay. Ay, agyaman at manang. Kanuan gayam, adda na pintas abistidam. Tay mabalin apang ninang kuma. Apay aya, pangusaram kabagays. Agninang ngaruk kanaw. Siyak mati partner dakin ni bayaw nga agi-sponsor iti kasar. Kastaya. Madamat kidi tay extra abistida. Naminsan ko lang nga inusar. Ngum napintas day jay. Bukasta, di ka umay di kasaran, bakay? Saan mo't asyak tim partner dakin ka nga agi-sponsor. Mas dawak mo ngarod ka dagi di ngagkasar. Di magkabadis mo tim partner na kanya. Mapan kay lata, masaduta ka mapan. Jak ko mamapan. Hanggang kababain bait. Mapanaklatan Agawid akmit laeng apaman amal pasti kasar, bakay? Pare Tutoy, ay nakumusta? Ay, pare Juliana. Sigadekan. Ay na, bimbintas kin imubing ka. Ay na, thank you. Nauray magsika, timbar kamat. Ay, kapin anong tagkasar? Kaanak kak ti babae. Ay, kastaya. Ay na, nabayagan dito nagkikita. Ay, mala, agtugaw tamampay dito Tagin niliw ta kumaray. Agistorya tamampay. Uray ta nalpasin ti kasal. Sige, kumpare. Ay na, kat ni kumari siya nang ay, kumusta? Ay kinasaya mitlata, maray. Aday je balay. Ay na, kailiw ko mata na makita kan makainistorya ni Marisyanan. Ay nakabagays, ni bayang Tutoy, ada chicks na isya kasaran. Asinaw. Ay najak am-amaw, ngam napintas abakat dayjay. Naglailo da nga istorya, agin innaperdapay. Kan pasaray sipatan di babae ti abaga ni bayaw. Anya? Dahito man kita am tiladawan da. Nakatalikod da.
Ta itilikudan ti nagpitsura. Ha? Sino nga'y dayta babae? Chicks na nga raw. Kano idinalpas ti kasar. Isuda ka na yun ti nagsarsarita. Intugaw da iti may sasulay. Nagbayag ti pa nagsarsarita da. Ako namlan na iliwan da iti tunggal maysa. Anya? Malaagrubat ka. Taing karautan ida kabagays. Maditikas di nga aramid di asawam. Laklakayan at chikbaw. Jakmet kayat arugitan na ti ulom Ay, urayak ang makasangpag. Takasaritak to dito'y balay. Mabainak ang mapanichay. May mayat musungatom ida adwa. Agruam da. Maditikas di nga aramidin da. Ay, apaw. Ay, sige. Kuyugan nak nga raw kabagays. Dagijay dan ni kabagays. Kita manay. Duduada ijay suling agsarsarita. Tayman. Sige manang, sungatan. Ipungot mo ti babae. Agsagana ka si kaabakay. Maipungot ka itan. Aga-agaw ka iti asawa. Balang kantis kayong agpapada. Ay, kumari mo yan. Ha? Naglukaw. Naging narakop da mitan. Ha? Anya mitan? Kunaklan mo aggubal da. Ay, agam amu da magayam. Makapasurumot ti kastoy. Agawi da man langay. Kapanam karya. Agawi da kon ijay lugar tayo manang. Nauma akon nga agbakbakasyon. Apay, adda di mo nagustuhan kada kamay kabagays. Awan, mailiw ako ni balay. Kaya't kun ti agawid kabagays. Agyaman na kadagiti impakpakan nyo kanya. Sige, di akong agpakada kindi bayaw. Pakibagam tulatan manang. Sige, mapanakaw. Aklunak manang biyanang, nagkurso na daak kini bayaw ko. Iso akas jay ti inararamid ko. Ngambaya ti panaglabas ti aldaw, na ameris ko matlaang ti biddot ko, kadjak amo no nadlaw da kabagis ko ti amin. Nakarik na iti baen iso api manawak. Nagawidak nga rod, kadjak ko nagsubli iti balay da kabagis ko. Kat ita, numalagip ko tinapalabas, mababainak iti bagik, ta saan na may parbang dagide nga inararamid ko. Alakastan, to'y pagayam mo, karya. Nasaya at unay, tanaamiris mo matlaan, asaan na may parbang ti inaramid mo, pagayam karya. Kat limiklik ka kadakwada. Basta awak tamis mo pa'y abayaw mo, tinagkurso na daam. Asawa mismo ti kabsat mo. Tila ipulpulong mo iti kabsat mo, tapno apaan na laeng ti asawa na. Kat gundaway mutten, ti mang sulisog iti bayaw mo. Angam na yung bag-ata, saan ka nagbaligay. Bueno, papagayam, ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam karya. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama ni Jenna Almoite. Agihaman kami, ken Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Hello, papagayam! Kumusta kayo? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo basa, wano'y drama, kat manipod ka ni pagayam tayo, Lorna, saan naapod-pod no anagan. Ngam sakbay na, hello mampay ka ni Melanie Gallardo, Renanti Quintero, ni Raquel Bachain from Florence Doctor, ni Mel Babakbak, Roberto Gilang dita, Paway, Ilocos Norte. Kastiman ti surat ni pagayam Lorna. Dear manang biyanang, nagagat amapan makipurdiyan nila kay ko. Ngam adamadi nga estilo na. Tanagla daw asumrek sa inton malam sa paan na ti agawed. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Papanam nito, api nakabutas ka. Inak makiraap iti karuba. Bakit? Inayabanda ka? Saan? Mapanang na ta.
Apay, masapol nga ayabanda ka. Kasta nga ron tiyag kakalugaran. Ag titinulong. Kat ngay saan ka nakabudget iti pagpurdiya da? Ay sos, basta ikaro dan tumot ati maldawak. Umay dan tumot ayin ton agparaep ta. Nay, ada ka matlitaw. Anyat gagaram. Umayak man makiraep, abaw. Aya, napandan na jay talon. Nasapada napan. Ngam ko na mo dyan nakuha 7 dala nga grab. Binilang ko nga ron ida ka 7 damin. Ay kay maikawalo ka, abaw. Ha? Ay, kastaya. Nayunan nyo tagluto, abaw nga. Taado kami nga grab. Kaimasin nyo tagluto iti sidaan. Tay bulalo ko man, orda. Ay, awan bulalo, may. Karne manok aja lutwak no madamdama. Ay, karnit manok manay. Ala, mabalinday ta. Basta ilasin yung tutay bati ko lang kan dalam na. Ta sidak to abang wang. Pasensya ka alitaw. Ta awan pa'y maalam apurdiyam ita. Di ngamin ammo nga umay ka. Ayos lang, tata. Mabalin mo't nga umay kay tumot lang agrae pinton agparaepak. Ta ison tibayad na. Ha? Ay wala. Mabalin lang tama. Kaano ayang agparaeb ka? Baraw, inton umay alawas tata. Umay kay mga anan. Nakagawa ka. Ala, umay kang baraw. Mangan tayo. Ay wala tata. Talaga mabisina kong kay. Abong, inya pumambay. Kulang kumag. Nay, apay ngay. Di ka pa'y nabsog litaw. Naminado ka na nagpongga. Ngam di ka pa'y nabsog. Mabisinak pa, abong. Nay na, ka nagmutay na batin na. Basitay na po yan na batin. Sana pa nag-imot ngam binilang ko ti pa nagpungga, ma. Namin 5 ka nagpunggay tin na po'y konsidahan. San madla na sayat, nuadunay ti kanam. Taamin na nalabas kat dakas. Apay, papapanantikan kanam si kalitaw. Apay, akasla di ka mabmabsaw. Mala, tumakdan ka ditan, tasak magtimangan. Mabisina ka. Apay, manuti tangdan mo kanilito, anak ka. Apay, tangdan ang pailan. Ha? Apay ay alanang? Kano aldawan edi may nakirap. Sa edi pananganan, nagadutikin na. Kano edi oras ti merienda, isuman ang tikadwan tikin na napansit kan juice. Nangyawid pa edi hotcake. Apay, san pa'y lang at nga umdas dagi jayatang dan na anak ka. Wala. Bayan nyo. Sa nabalay ta, makanday dyan na lang. San anasaya at nga ipapaidam timakan? Wala nga malugi ka ano nilito ti ala matrabahador mo. Ala, baybayan nyo. Jak to ayabanan no maminsan. Uray di mo ayaban ngam no ngay umay tumanan. Ay na, di mo tawawato nun. Makalugi ti kasjay. Papanamanan lito. Inak man makiburas iti pinya. Agpaburas ka nung kay da kumpare iti pinya ita. Inayabanda ka? Saan? Mapanak na ta. Tapno di damit kun ko na. Sapay kumparet dayjay. Ngam anyat orasan. Alas 10 sanita agsapa. Kasta ti oras ti panagintram. Ay na, nasapa pa'y dayta. Apag isunto apa nagmimirinda inton makasangpeta kay jay. Anya, ay sus di ka lagbain. Di kan mapan. Di da kamot la inayaban. Ay na, saan nga uso dito lugar tayo dayta ayab-ayab? Basta nadamag mo, mapang ka. Agkakalugarang nga raw, dagtitinulong. Anya? Kun sanak ngagpatangdan. Ikaro dantua, no agpatrabaho akmay, bakay. Rabiin, lito, maturugtan. Anyat sursuratam di ta kalendaryo, aya. Tayo na aldawak Indem amin apa utang ko. Isadyak tumanang danan iti agraep into maminsan abigat. Taadun ti pautang kung aldaw.
Ay kat, no innam ti umay. Malpas iti may nga aldaw day jay. Wala. Ta saan mo't nalawat italon tabakay? Asino ti umay? Jay talo kumpare. Ni Tata Isko, ken Daramon, ken Randy, ngagkabagis. Ala, maturog tangarudan, tarabiin. Unay katigas tang estalyon, Tata. Algawan, sa kayla umay. Kasanungay amalpas tiraip mo kasta. Nagladaw kayo nga umay. Ay, pasensya kan litaw. Adlapay ngamin, inaramig ko ijay balay itay. Diyak ko mga rod umayay. Inkarigata klata. Tapno di mo magkungkuna. Sapayawan pa'y lang, dagiti daddo mga grab. Ayaw, kasanungay amalpas si trabaho no kastoy. Sige, litaw. Tarugya akong ti agrab. Lorna, di mo gawan amin asidaan kinin na boy. Ha? Apay? Tipden tati ka ng dagiti nagraab. Ta naglaladaw da nga imay. Anya? Gasang, ada simrag iti alas 9. Ada simrag iti alas 10. Sa nagbubuntog da pa'y nagraab. Kat, sika, idinapan ka nakitrabaho kadakwada. Nasapa ka ay asimrag. Ah, Husto lang mati oras a panagintrada. Katinulad dala ang ti oras ti panagin intram. Iso adi ka kundi reklamo. Ta inaramid dala ang ti kas iti inaramid mo, lito. anya? Kan amangan no nalipata mon. Atunggal adda papanam apakitrabahuan. Adu ti kanun. Kan pasaray adda pa'y take out mo. Nga uray di damot imbaga nga ag-take out ka. Bakit? Iso ngaglisi ka. Tagawag amin asidaan kan innapod. Ta sigurado anabisinanda nagtrabaho. Ay, awanan, bakit? Kinan mo ti marabutitan dagiti mulak apagay. Anya? Jak mo't sinuksok nalanay. Sayang pa'y. No kasta? Awan maapit na lito. Ang damot yung basait. Ay, sayang nga talaga, bakit? Kasano daytan ngay? Awan ka ng tan Kapilitan agumatang ta iti bagasta. Gatuwa na. Sana bali. Tamakipurdiak langay. Tapno at na igatang ta iti bagasta. Umayak mamad makipurdi ang agdalos iti garden mo, Tata. Ha? Ay, saran. Adda na alak lito. Pasensya ka na. Adda upat nga umay agdalos. Taga kabangibang a barangay. Unay mo tikas tandata. Imbis asyak akalugaram, ti alaem nagtrabaho. Saan? Tajay mo taga sa bali a barangay. Kay, depende iti kayat abarok. Awan pa nangisakit yo, iti kalugaran yo. Naglawa mo't di minulaam itilaya, Alona. Wan man, manglito, tapnadan to apitag. Maruutan mo't tayo. Apay, di ka mang purdi, iti mang dalos iti dayjay. Mang pordiya, tadyak ka ba na dalusan day dyan awang kadwak, manglito. Alona, siya kong titangdanang magdalos. Ay, saan? Tadan natulag kong agdalos. Anya? Inayon nak mo tan tanay. Awan kwartamay. Kasapulak ti makipurdiya. Pasensya kan, manglito. Di ka kaya tapurdiyaan. Anya? Pasensya kan, Lorna, ha? No, saan min apurdiyaan nila kay mo? Takas diya nga mintaramid na. Nagladaw asumrag, kan nagsapa nga agawid. Ay na, awan problema kanyak tata. Amok ti kas di nga style ti asawak. Iso asaan kayo ang mababalaw. Ay, agyaman akbalasan ko, ha? Adang kami ni style nila kay mo adyak magustuhan. Tanukis sayat ti purdiya na. Ago nga, Mike. Ala, sumapol kayo latan iti sabali at hangdanan nyo, tata. Syakid di tirumbang nga agkid daw iti pasensyaan para iti asawak. Paspasensyaan nyo lakuman nilito, tata. Awan asida kita tao. Pilpilin da ti tangtangdanan da ngagdalos iti gardenda. Ay nalito, di mo mapabasol ida. Kaadda karbangan damang pili no asino dagiti tangdanan da. Ken kasano nga addamang purdiya ken ka. Ket kastamot nga minti style mo. Nagladaw ka asumrag. Nalabas nga alas 9 asumrag ka.
Sa kalpasan na, nagaduti ka nam iti aldaw. Kan pasaray agbalkot ka pa'y, nga uray di damat ibaga nga agbalkot ka. Kan no lunch break, nagatidog titurog mo. Nalabas ka no nga alas 2 no agtrabaho ka. Sa umuna ka nga agawid iti malam. Awan pa'y lat alas 5 agawid kan. Asino nga iti mayat amangalakan ka no kasta ti aramid mo. Ti uray sanda nga alaang nagpurdiya. Abay, isudalat mabalay na pagkwartahan na ya. Adu dita! Agbalbaliw ka nga minan tapno alaan dakan. Ay, awan ti rumbang baliwak, taawan mo't madingar aramidak. Ibagbagak nga rod ti bigdot mo. Saanan? No sanda ka kaya, nakarakaro pa'y ajak pagan ano dagita nga agpapapurdiya. Adu dita ti mabalay na pagkwartahan. San laday tapurpurdiya dita? Aglisi ka bakit? Anya dita nakasako nga insangput mo. Layakin ubi na gito'y bakit? At dapat tugi alaok na. Nangalaam ka dagita. Kat di ka mat nagmula iti kakasta. Ay, mulak Basta ilakok dagito'y bakit? Ilakok no bigat. Sa paagto ti mapan aglakaw. Sa akto agmarket mo ten iti sidaan ta. Nangalaam ka dagita ko na. Kit ijay umaa. Adda sekreto nga umaa. Di mo amaw, nagmulak ijay tayo limod ko king ka. Anya? Imposible Bayam, tayo pasyar kanto yung sikreto nga umak. Tapno makitam, bakit? Bakit? Basta kang nakadagos. Tari, at dagrasya ng insangput ko. Manok matdagita. Nangalaam. Ijay pupukan ti manok ko, Anya? At napupukan ti manok ko, adi mamo. Sikreto tayo dyan pupukan. Inlimod ko kang ka. Tapno masurpresa ka. Oo, imposible daytan. Ay na, no di ka mamatay sa lag. Na, tapartye kong timasa. Ipupuk ko pa'y laang to ito. Tas idain tanto malin numaminsan. Lito. Nanang, anyat si Dayaw. Dinangdang. Adupay mo tinabate. Dumawatak man, uray basit na Ay ilak ama mo na di asawam. Adot na bate. Ay naada si Dana nanang. Nagado di karnit manok asidaan na. Sinagpawan na iti papaya. Naimas magayam ti si Dayo. Si Dana laang Nay, apay, nagapa kayaw? Saan nanang? Nyamjak kaya ti agsida iti nagtaod iti. Hay! Nagtaod itay. Jak nga rod mo no nang alaan ni Lito kadagiti amanok. Kun uray tay papaya nga insagpaw na. Napannan samat pinurus iti mula ti kaaruba. Ay, una yun day nga asawam. No din tumot makamulay ti sidaan na. Tapno saan adyagal alay ti mula ti sabali tararamidan na. Jak amo kan kuana nanang. Tinsamat ngamin makipurpurdiya. Taawanin mayat ang mga lakan kuana nanang. No nagalas tumot ngamin ti style na. Mangibabain ti estilo na. Nga rod kat itataawanin mga lamang purdiya kan kuana. Adda manin milagro nga aramidan nan. Nay, anya ngay dayta. Basta, jak kayatin abaliksan. Tamangibabain una yun, nanang. Bakit? Parti man dyan isang put ko, pato. Pato? Nangalaam? Ijay pupukan ti patok, Agtal na ka man. Kaano pa yung adda tarakan mo, pato? Adda nga road. Sikreto ta ti pupuka. Tinakaw mo maninday, jiyan niya. Wen. Hindi di nakipulpulong. Asawa na. Iso arumbang laak kalubam dar aramida. Kung nagtupay ka, husto ti atap ko. Iso ajak agsid sida kadagiti lut-lutwam, taamok at tinakaw mo. Di ka pilitan na, no di mo kayat. Ibusag Isardang munti kastangar aramidam lito. Apay, di ka mabutang? Dakas nagtakaw. Kasano adyak agtakaw bakit? Kat di dakbat kayat apurdiyain. Isuda mo ilatin ang pwersa kanya agtakaw. Ay na, delikado tar aramidam lito. Isardang no jak agtakaw, awan lamutan talor na. Ito kumamat tilaglagi pam. Awan makaatipa kanyak, iti kayat kong aramid yan. Anya?
No kasta, adda mapukpukaw ang manok yaw, tata? Adda Lorna, talo ang manok. Patumat kanyak, kanda kitay mulak nga ubi, adda ng kali. Ha? Kinuren ni Mari Pilang, adda ka no ng kamal iti fist panda. Pinatsananda ka no, naibusan ti kargana at tilapia. Ha? Ay, malagip ko di insangpet ni Lito iti namin sa nakalman. Nagdadakkel at tilapia dagi dyan. Agpatulong tayon sa kin ni Kapitan. Madidaytuyan ang mapaspasamak dito lugar tayo. Sige, sumurutak kada kayo iti barangay hall numapan kayo. Taidarum tayo jay asawak, tata. Ah, anyat kaya't mo asawan, Lorna. Nakabulos na ito, Kaldeng. Saan ko atinakaw? Jayan da asawam. Inalan dagiti tanod. Wala nang. Akin kalding nga iti inukod naman. Diyak mo nanang. Ay naglablabasan ni Lito. Mangibabain una yan. Isuan na saya at magtanatiliwdan. Diyak kaya tararamidan na nanang. Kat kasanon no maamuan na si katindang idarum kan kuana. Makaamuditan nanang. Bakit? Wala asim nga asawa. Kunak, no kakampi ka. Ngam traidor ka mag-aham nga asawa. Sika mag-aham tinagindarong kanyag. Wan, aklo na kinaramid ko. Ngam para matlakan ka dayjay. Tapno isardeng munti madingar aramidem. Jaklem pagaro pa may turis na gayam kay darom nga asawa. Saan nga rod anasaya at aramidem? Sangwam tinagbasulam. Kat manipod ita. Aglinipat tamatan. Agsinatan. Tadyak kaya tagtatakaw nga asawa. Saan ka di kasta ba kay? Di na mo sinana. Nyakabatan. No di mo kaya't asinaan ka. Ipakitampay ti panagbaliw mo. Ti panagsingsingpet mo. Tapno maay-ayo akmanan. Kat mapakawan ka, Lito. Sorry, bakit na? Promise. Diyan ko ulitin tinaramid ko. Nagbalbaliw ako. Bakit? Kasta unay a panagsangsangit ti asawak a nagkidaw iti pamakawan. Ngam nagpakiputak baset. Jak inawat adagos tapno adda pagnakman na. Kat kaasi na di nan inulit ti naramid na. Saan na nagtakaw? Kat no kasjay amapan makipurdiya, masapsapan asumrek. Alakastan, tuy pagayam mo, Lorna. Pagayam Lorna, husto laang ti naramid mo. Ti saan mo apan ang konsinte iti mading aramid ti asawam. Kasta ati pudno amang ipatpatag iti asawa. Di na itulok nga agaramid iti maikaniwas. Iso akablaawan ka. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, di pakasaritaan, ni pagayam Lorna, dito'y darama tayo. Musical scoring, Eli Palacio, enyornos para iti script kan drama ni Jenna Almoite. Diyos tagnina, kada kayo, amin. Hello manan papagayam. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kumusta kayo manan? Aganad kayo kanayon papagayam. Pakasaritaan ni pagayam tayo Agustina. Saan na pudpud no anagan? Ti drama tayo ita akanito. Ngam sakbay na. Hello mampay kini Jeff Cortez, Florenda Kimpaoy, Roda Ramos, kini Al Kathleen Umayas. Kastoy man ti surat ni pagayam Gustina. Dear manang biyanang, may saak a senior citizen. Kat may saa kadagiti nalaka mamatpatay, kadagiti ibagbagati sa bali a tao. Uray saan ko nga amamo, naglaka ak ngagtaltalag kadakwada. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Ay danyaw, tulungan nak. Nagijay alahas ka o intaraydan. Anya,
Nakunak to mga ming adi ka mamapati ka lagi dyan at tao. Kamanya nga ita. Kamatan ta idadan niyaw. Naglugan da itinangisit ako tiyay. Ay na, kasano nga ron ang makamatan tayo da. Kaya awa mo't lugan ta. Indag patulong akadagiti pulays. Ay, dahil ta ngamin kay. Natangkan ti ulo mabakbakatan. Imbakak ngamin ka, di mo entertainer lagi dyan at tao. Nga magpakalain ka ba? Jagmat mo nga scammer gayam dagijay at taaw. Ala, intay iripaw, tinapasama kang ka, Agustina. Oh, apay adiyo kadwa ni nanang nga imay dito'y balay. Nagluto ak iti adong. Iso adito'y kayon amang rabi ikin ni nanang, tatang. Ay na, adda ije balay. Agkukurok, akas na manok. Agasumot ngamin nga ije intaray da nga alahas na. Dakkel ti balur dagijay. Kaya wala, binudol-budol dan di inayaw. Natangking tumat ti ulo na. Kuna adi na entertainin lagi di at tao. Ipili ng tumat at simurot kadakwada. Naglaka ngamin amamatpati ni nanang kadagiti tattao. Wala, nangrona no may panggapit sa kwarta. Saan na makaid na? Ay na pagnakman na kuman aday jay. Ta saan laanam na minsan analuko ni nanang. Ay, huwag nga rin Saan to mga agnaknakam niya inayaw? Di ako nagsumli niya, bro, Mari Agustina. Tala umako niya, bro. Di kaya ko, dito'y pagilyan tayo ti paglakaya. Kat, kasanon ti balay mo ijay abroad, pari kunrad. At nakita anak ko ijay. Isudan ti agnay ti ijay. Ah, kasta aya? Well, Mari. Iswa, no, daman na malote, alako dito eh. Ibagam kanyak, tagatagak. Pag ipatakdarak iti balay ko. Tayo asidag ijaili ti kayat ko ha. Ay katwan bayam tagdamagak kadag iti amamaw. Mano ti budget mo aya paray. Basta saan ang umato iti 5 million pesos, Mare? Ha? Ay sige, taibagak iti anak ko. Tadwa kami ngagsapol iti luti alakaw. Alaman, Mari Agustina. Agyaman na ka? Awan anyaman na paray. Basta sika, agkumpari tangarod. Agyaman na, Mare. Thank you very much. Ne, may data pagkwartahan na lang. Lumakasapol tayo tilat for sale. Sa adda-adagos ti buyer tayo. Ada porsyento tayo ti data. Wen, amok Ah, Anyat pagkunkunam kanya, ignorantay, awan amaw. saan malagastahan, anang? Sigay, uray di nakgayam tulungan ng agsapol itilak for sale, tadagayaman amaw. Malagip ko tamay sa akong paray, naglaklako iti lote ijay ilay. Isaw tin nakasarita. Sigay! Nanang, atuyan ti kape. Ne, ayan ni nanangan nga, John. Ay na, pimalaw na. Kilaat matlat tarim mare. Kasla nakalagip nga niya. Apay nga Wano, addaman imbagamon adi na nagustuhan. Awan mo nasayaan mo't amin nga imbagakin ko na. Bakit? O anya, magustuhan timpakitak alutikan ka paray. On mare. Napintas. Kaya't ko na dyan. Agyaman na mare, ha? Ay, awan anyaman na. Kay, anyat nagsaritaan nyo iti akin loting ay. Gatangi kong doon siya lote. Napintas kami ti lokasyon na. Ay, sigurado nga roden at ay porsyentong paray. Ay, gawan na mare. Sigurado na talaga. Adda nakapaskil a house in lot bitagit ti balay a malabsa. Ha, adda babaeng agwalwalis iti paraangan da. Ay, adda magakman. Adeng, mabalin ti agdamag, ma'am. Anya day, Jay, nana? Nakitak nga men to'y nakapaskil dito'y gate yo. A house and lot for sale. Apay, gatangam? Kwa, damagak ko manusag mamanaw.
Mabitla ang nana ah. Urayan nakditarwarti gay tagsarita ta. Sigay, ma'am. Basta, sikat ti buyer, nana. Wan kumaa, no kabaelak ti presyo. Ay sus, nalakalaang da ito'y a house in lot, nana. Ibarbargin kong taga-buruda kung iti mabait. Kat ijayan ti pagnaada. No kasta, sikat ti akin balay, ma'am. Wan, nana. Ay isag mamanungay, ma'am. Ilako kunti balay tadan niyo. Anya, apay, nakamo gusto na. Apay, ilakong tubalay ta. Naumakon dito'y alugar. Nagado ti toxic akaruba dito. Anya, Adda nakitak alako a house and lot ijay ilay. Nalaka ti panangilako na. gardarasudos ka man ngagdidesisyon na. Tawid ko, to'y nagsaadan ti balayta. Danyo, iso adi kag reklamo. Kun, adda na porsyentok iti indil ko a house in lot. Nayunak dayjay, ta iso ti igatang ko iti house in lot ijay ilay. Asan? Jak umanugo nga ilakong ti balayta. Gusto na. Anya, ha? Awan karbangam iti dayto abalay ko na lang arudan. Well, dagam, tinakaipatakdaran ti balayta. Ngamsak tinagastaws iti pan nakaipatakdar ti balayta. Swildaw ka na karpintero. Ha? Iso nga ilabang kumat ti karbangak ah. Agdamag gastos ko dito. Ay, kabayadak ano kaya... Asan? Basta manjak. Manjak no kunak. Manjak gustina. Saan mat nga umanugot di asawak nga ilakok di balay may madam. Ay, sayang haron ano kasta. Sapay adot imanggat-gatang iti balay ko. Ngam sikat ti kayat ko apang tadan, nana. Ngamin si kamat ti imo na nakasarita. Wen nga rud madam. No addala ko mapagutanga. Ngam awan mo. Ay, sayang. 500,000 pesos lang ti balor ti house in lot ko. Bargain daytan. Wen nga raw manmanon ti kasta abalor ti balay. Ang di maibagbaga iti sabali, nana ah. Tama nga no sulutan daw. Ha? At dapat kumanggat-gatang iti 2 million ah. Ngamjak inton, tamabainakan ka. Ta nagtulag ta ka nga ron. Ay na, agyaman ak ma'am. Ang nungay agdaw nakpailaan. Mabalin mat, nana. Un ma'am, taitid ko amin kan katay na porsyentok iti daga nga indil ka. O sige, manoy ti pag-down mo, nana. 200,000 pesos di iduldulin ka. At damot ngamin kadwak anang idil iti ginatang ti kumparik a house in lot. Iso aday jay laang ti na porsyento. Sige, mabalinan day ta pag-down. Sige nga raw. Ang mabalin ka di akitaan day taon nagtibalay mo, ma'am. Kita ko matiunag na. Ay kwa, ada nga minsan nga ilik. Inton na minsan laangan. Inton maitid mo ti down payment mo. Ha? Sige. Okay laang, ma'am. Sana bale, makita tamot di tirwarti gate. Makita na ita paraangan mi. Nalawat ti paraangan na niya. Adapay indayon iti dayja banda. Adapay hardin ijay. Adapay basit bahay kubo ijay paglinungan. Ay, nagpintas nga raw, ma'am. Ay, ikatumdaytan nakapaskil di tayan ti gate a house in lot for sale. Tama nga no addamang gatang asabalay, ma'am. Ay nasaanan? Kasta na pailaan. Kandi ka madanagan. Jak ilako iti sabali, nana. Ha? Nay, naglukat tiri daw yung ma'am. Ay, sige nana. Mabalin yung ti pumanaw. Asikas wag pa nagiti sa nga ilik. Kapag nga ilako ni nanang tibalay yung tatang. Adda ka nung nakita na a house in lot iyaili. Kaya't naagatangan, nalaka ka no? Anya? Nakita yung tibagbaga na abalay? Saan? Yaklapagan ano? Sana ka interesado? Ha? Oray anyat arami din na. Jak ipalubaw nga ilako na tibalay may. Di oray din narum kami di barangay. Ay, anya man tinapampanunot ni nanangan aya. Kila at manday jayan na pangnagdang na. Huwag nga raw.
Leta tijak kaya nga ugali tinayong. Daraso daw nga desisyon. Amangan no anyaman daytan. Amangan no makatumpong manen iti iskamar. Dayta nga rugan. So, masuronak. Tanubag-bagaak. Uminga naman. Naturay ngamin unay nilalang yaw. Ay na, napintas abalay di pagakaran minto, Rose. No kaya tiyaw, umay kayon tumat kin ni Jun iti balay me. Adda paggatang yung ayananang. Adda, agpaunaak pailaan. Tanuma ay ayok ni tatangya. Ila ko minto ti balay me. Taisaw ti pagbayad ko. Anya? Agdaw nakpaila ita. Ala, kitain nyo Taamangan numaiskam kayo manan, nanang. Ay na, didak man mo't pagbalinan nga awan amam muna. Ha? Kanya't pagkunkunaan nyo kanya. Awan amam muna. Ay, oray bakitakaon. Amaw ter aramidog. Palagi plaang mo't ananang. Tani, namin adukit nga ruden anaiskam kayo. Ay na, saan itan? Legit day to yun. Saanon nga iskam? Ya, oy, itay ka pala bumanilang iti kwarta dita. Matulog ka kitain, Rabeng. Ay, kurang matlat ta. Kurang apag-down ko. Ay na, ora agpat-pat na kagagbilbilang dita. Saan amanayunan ta kwarta? Saan mat nga rod nga awaten ni Madam Toy down payment ko? Kurang kanaw. Ay na, ibabawi mo na jay. Amangan no maluko ka man dita. Anya ka mutan. Imbis at tulungan nak ngagdiskitar. Saan ta kontrabida ka mag? Ilako tangaminan to'y balay. Tapno adda pagbayad ka. Saan nga rod amabalay? Paggatang dagiti iti baboy, dayta na porsentom iti daga. Tapno adda pakakita iti kwartam. Paggatang nga rod iti balay daytoy. Pag down payment ka. Kay pangalaam to nga raw iti pagbayad mo ngay. Makaamun to ditan Agar aramig ka gusti na. Agdardarasudos ka man ako nakaw. San man anatanggang taulong? Basta kayat ko day di abalay, taasidag ijay ilay. No di mo kayat apagyanan, siyak ti agyan ijay. Oray agsinatan iti pagnaudan, danyo. Anya! Imbes nga ilakok iti sa balay, da kayon nga agasawa ti pangilakwak iti washing machine may, Jong. Ne, apay nga ilako yun, nana. Wan, taadda pangusarak iti kwarta. Kat oray tay telebisyon may, gatangin yun. Kantay rep may, kabarbarupay dagi jaay. Anya? Alan, anak ko. Tulong yumutin akanyak. Oray ta ibargin kun. Nalakalaeng ti panangilako. Kan oray tay kabarbaro asufa may, gatangin yun, Jong. Allah, ilako yumot amin ang nanang. Wala, takurang ngamin tay pag-down ko iti balay agat gatangek. Ha? Utangek ngamin ti balay, nga masapul nga agdaw na. Ay. Alan, Jun, gatangek mo, please. Awan mo't kwartak nanang. Ay, unay kayo matan. Awan pa'y kooperasyon nyo mag. Ha? Ha? Ilakok man langan iti sa balay dagiti appliances may. Nanang, madandanagan kami ngamin. Taamangan lumaluko kayo manan. Anyat pagkunkunaan nyo kanyak. Awan ama muna. Ay sus! Nuwin na isan laang. Amangan no nawawa isak pa'y ngamda kayaw. Diyon! Ha? Di ta ka man langan. Awan pa'y ganas. Ha? Ha? Ay, naka-order ako ni tikanan tanana. Siyak matintag bayad no madamdama. Ay, hehehe. Agyaman nak, ma'am. Kat anyangay, nakalako ka ni ti appliances yun. Hehe. Wun, ma'am. Nakumpleto ko ti bagbagam agatan. Wow! Okay nga ron. O sige, tairwar ko ti pagpinirmaan ta papeles. Mayat nga raw, tadagayang pagpinirmaan ta, ma'am. Wala, mabalinayamat nga awan. Apay asaan nga ijay balayaw ti pang tedak iti down payment ko, ma'am. Di ka madanagan. Mapantantumot la ijay no madamdama.
Apaman amalpas ta amangan. Kasta ka day. Ala, yawat mon kanyak ti kwarta nana. Tapno mairwar kumatan ti pirmaam. Sigay, ma'am. Nana, urayan nakbit dito iwan. Inak gumatang iti merienda. Tapno anda merienda anta iji balay. Sige, ma'am. Pangurayakan ka ngay. Dito yan. Tadito iti pagurayan ta iti taksi nga agawin iji balay. Aywan, itid ko gaya man di tulbog ti balay. Adtoy, si kanton ti manglukat no madamdamawan. Ay, wala ma'am, ay nagdakkel atulbag. Ay. Uwe, nana. Sige, mabit lang ha. Urayan nak ditoy. Parbago lang. Yung apay nga itakala sumang paigustina. Nais ka makmanan lakay. Anya. Apay manila ya? Intarayan nak ti babae ang ngala iti kwarta. Kuna naabalay na jay laklako na. Ngamsan mo't gayam. Katulong lagayam ijay abalay dahi jay ababay. Anya. Day tangaming katanatangkin ta ulam gusto niya. Agpakalain ka kami. Day tantibunga ti kinadalasuros mo. Palpalaran ka ba? Bakitan? Yawanan ti kwarta. Sayang pa'y dahi jay ang nagporsyento iti indil ko adaga. Ay sayang. Iso ako yung ganakman. Tayin taagi pila iti darom lakay. Ay! Masaluta! Sikan ti mapan mo kaya mo! Ato taramigas! Anya. Di na mo iram-raman dita! Tadi na mo lang iram-raman ito pangding mo! Tilatang kay kaya mo pang aramitan! Iso makamu ka dita! Buko da maproblemahan dita! Di na iram-raman! Insang sangit kulatan, ti sakit tinakam ko. Nagdarom kami nga rod kat kasina na tiliw ti babawnen anang luko kanya. Ngam saan na nanay subli ti kwartak ta nagastos na kanon. Manipod matidain dya kung nagpalukoy ti sabali a tao. Takanayon da kapalagipan ti asawa kandag iti anak ko. Day taman ti jak malipatan na kapadasak iti biyag. To'y pagayam mo, Gustina. Naloko kan iti naminsan pagayam Gustina. Saan lanam naminsan? Namin ado na daras. Kan kanayon da kapalagipan ti pamilyam. Ngam natangken mga minti ulom. Kat sikapayan ti makaungat no daytay bagbagaan da ka. Iso nga awatem ati napasamak. Tanya nga hindi ka mga mindim nga iti pamagbaga. Agam sana balit ako namat na palabas ang dayday. Paset tinapalabas, apakaadawan iti leksyon. Bueno, papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Gustina. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para ti script kan drama ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina kada kayo. Amen.